دەم خۆش گۆدار و تەماشەوانین هێژات بەرنامەیە ڕۆژێوایی رو دەرگەلوەمە. پێکانینا هەرێما ئەولە ڕۆژهڵاتی فراتی یانژی پرۆسەیە مەکەنیزمەیە هەبەشک و ژالی ئەمریکا بە تێبنافکردن درۆژەوا کوردستانی دە یا تورکیا ئەمریکا و ئالیین پەیوەندیدار دە دۆم دکە و جهە گرنگ بەربگرە. ئیرۆ تورکیا و ئەمریکا گەرەک نویا هەبەش لە دەردۆرا گرێ سپیر لەدارخستن لێ تورکیا هەر بەردەوام دلگرانیên xwe girêdayê rêkeftina xwe li gel Amerîka tîna ziman. Gefên operasyonê jî li ser Rojavayê Kurdistanê her di rojava xwe de digire. Tirkiye diyar dike ku armanca wê ji pêkanîna herêma ewle bi cêhkirina penaberên Sûriyê li Tirkiyeyê caran dibêje 1 milyon, caran 2 milyon û caran jî zêdetir penaberan dê li vir bi cih bike. Li ser vê projeya xwe gefên vekirina sînoran jî beramberî Ewropa dixwe. Rejima Sûriye jî ji aliyê xwe ve dijberiya herêma ewletîna ziman lê guman jî hene ku Enqara û Şam bi ser destê Tehran û Moskow nêzîkî hevû din jî dibin. Li gel mêvanên bernameya rojevên îro stûdiya me ya qamişlo endamê destê a siyasiya Partiya Demokrata Pêşverûya Kurd li Sûriye Ehmed Berekat û stûdiya me ya Diyarbekirê cîgirê Serokê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê PSK Bayram Bozyel em dê hûrgiliyên vê mijarê bigirin dest em ji qamişlo dest pê dikin. Silav kek Ehmed Sûriye her dijberiya xwe beramberî herêma ewletîna ziman her îro jî Wezîrê Derveyê Sûriyeyê Welîd Muallim destnîşan kir ku hebûna Tirkiye li Sûriyeyê bixwe li dijî yasayên navnetewî û hese de birêvebiriya xwe ser jî wekî aliyekî terorîst binav kir. Ev helwesta rejîmê beramberî Rojhilatî Firatê gefên rejîm bi xwe li Rojhilatî Firatê dixwe gelo dikarin bibin asteng ji bo pêkanîna herêma ewle li Rojhilatî Firatê. Bêguman rewşa Rojhilatî Firatê bi taybet û rewşa Sûriyeyê rewşa gelekî xerab di derbasî bi vê demahan de rewşa gelekî hestiyar e ji hawîr Belê ji hemû alî de deng vedgerê kak Cemal ji hemû alî de Tirkiye gefê xwe dixwe rejîm gefê xwe dixwe li ser Kurda Ehmed dengê te baş dikîme li ser Kurda bes li cem deng dubare dibe kak Belê dê li ser kar bikin birader tu dikarê bersiva xwe berdewam bike ji ber ku baş deng tê fermû. Beş belê min got Tirkiye gefê xwe her berdewam li ser Kurd û ser binavê carekê binavê hêzên tîror li vê herêmê hene carekê binavê hebûna PKK li vir heyê carekê binavê ji aliyê de rejîm her berdewamê gefê xwe dixwe ev rewşa gelekî xerab e bi nisbet me wek gelê Kurd wek Kurdê Kurdistana Sûriyeyê Kurdê Rojava yanî ême wek Kurdê Rojava em nedijê ne rejîma Sûriyeyê ne Kurdê Rojava ra nehiştinê silah dijê dewleta Sûriyeyê dijê artêşa Sûriyeyê jî her wiha dijê Tirkiyeyê jî me tu şer û tu gefê rewşek xerab beramberî Tirkiyeyê Kurdê Sûriyeyê nemeşandine nizanim çima yanî her du jî bi wê dijayetiye bi wê nexweşiyê dijê me wek Kurdê Sûriye siyasetê xwe bikartînin bi rastiyê me ji me re wek Kurdê Sûriye eger Tirkiyeyê bixwaze pirsgirêkê xwe bi Kurdê Tirkiyeyê re çareser bike wayê Kurdistana Tirkiyeyê komek hizbê Kurdistana Tirkiyeyê hene dikare diriya wan re çareser bike hege PKK dibîne wek ew dibîne hêzek terorîst hêzên dijî hene mişkîla Tirkiyeyê ne mişkîla PKK'yê mişkîla Kurdê Tirkiyeyê mişkîla 25 milyon insanê diva bi Tirkiye çareseriya rewşa xwe bike hege problêma xwe a Kurdê Tirkiyeyê ji me re bîne Sûriyeyê em tê yanî nikare ne problêma xwe hel bike krîza xwe bi Kurdê Sûriye Tirkiyeyê re hel bike nikare ama hel bike bêtir rewşa Sûriyeyê berê mueqedê ev mesela ev gefên Tirkiyeyê
بروبليما سوريا أزم كريزا سوريا بيتر تعقيد كي نبقى لي حليت دبي جو تركيا تيخصن وك ولاتك جيران مساهمه بك آلی کاری بك كشاركسري سياسيش برزگريكا سوريا چه ببنه روجانا قفا بخو روجانا جي درباس به جزاك جحر سوريا داك كربك وكل عفرينه وكل عزازه وكل بابي وكل هنا كرمين دي هبونا وي لمنطقه دلبي يعني تركيا ناخذ بفان سياستا چارەسەریە سیاسیش پرسگرێکە سووریێ و دناو پرسگرێکە کوردی فۆبیا تورکیە بنسبەت کورد ژمەڕێ نەمەفهومەوە کوردی سووریە پرۆبلێمە کوردی وێر هەیە بەرا پرۆبلێمە خۆ کوردی خۆر چارەسەر بکە دەسوەردانە وێ دناو كردستان سوريا دي برسا كردي دي لجمع نمفهومه وجمر نتشتكي ام نباش دي بين تركيا ومستقبل علاقات كردا وتركيا تركيا وكولاتك مهم استراتيجيك دي منطقه دي دواب السياسات خو استراتيجيه خدينه قسبه أملت جيراني أو خلكي ترك ويبهفر بجين أفد جايتي أمت مبرري براستي جيرنا بيلن كيكي أحمد نها هن حول دان هنا هري داوية هفديتنا سروكين تركيا إيران وروسيا يقول أنقرة بيكاتيم تيغو تنكم حولين طهران وموسكو هناكو بكاربي أنقرة وشامي نيزيكي هفودو بكا جبوی وی که جی چندین آلترناتیفی کو موسکو پیشکشی ترکیه هنه یک جواناری کفتنا آدنه یان جی لهفته گهشتنک دناف بینا انقره و شامی ده پیک وره مترسیه که وسا لسر عرده حیا هون شواد نرخینن گر نزیکا هیک نابینا انقره و شامی ده چه ببی مترسیه وی جبوی روجاوای کردستانی چیه ام دخوازن علاقات تركيا ودولة سوريا بهفر باش بن ام ندجي بنو دمك دي علاقات سوريا وتركيا دي روشة قلكي باش دبون علاقات سياسي تجاري ابوريد ناف سوريا وتركيا دي باش بون تركي جان الشارع حلب وشام دي مشيات تشتركا زماني تركي بي ندب هيست ام دخوازن او علاقات باش ام ندجي دولة تركيا ودجي باش بونا علاقتين ليو علاقة دبي بالمطلق نسر حسابي ما بوكر دي سوريا او اتفاق اضناجي لسر حسابي ما يوكر دي سوريا السبب ابني زكبونا تركيا وريجيم يجي لسر حسابي ما بتشتكي نباش نش ريجيم باش نش تركار باش بس غريكا كردي لسوريا دفيت تشار سريك سياسي جير بس غريكا كردي لسوريا نوليدا في كريزا سوريا بس غريكا قال لك كفني جروجا دولتها سوريا تشيبوي هبونا كرد سوريا هي برشاكش كردستان سوريا هي اف روشاهان دفي چار سريك سياسي جير ببه نب بلان المؤامرات ونب تشيكرنا هريمك اولائي ياب اتفاق اضنا نا تركيا كاريبو كردي تركيا جهولي راك نا سوري كاريبو باتفاق اضنا كردي سوريا جهولي راك دواب اف برزغريك چار سريك سياسي جير بحر دولة جي دوي باوريه دبن وام بهيفي نجي روسيا وكولاتكي جورا مزن رولا ويقول لك مزنة سوريا ده نالي كارب آلية بلانكي دجي كردي سوريا بجيبين كردي سوريا ما قال لك ظلم زور دسيديتي دجي ريجيم بعث وريجيم بري بعث وحطارو جايرو ام محروم من حما ما في خوا هنا جي دولتك وقت تركيا وغيني بيجوان بلانات سرمدين ام دبين ظلمك قال لك مزنة حقي بده وناس اف سياسات جي ناس استقراري نل تركيا يتشيدكن ونل سوريا يتشيدكن اف منطقه اف هريمهان استقرار تشينابه هاجر برسا كردي برنجكي بشوكي ديمقراطيك حل نبه تركيا يجي جانبه ودولتها سوريا يجي جانبه اف بلانانا تم مستقبلي نددن سوريا ونددن تركيا بلكك احمد ام دي فكرن ام درباسي ديار بكريدن سلاف كيك بايرام تركيا اللي قال امريكا ريكفتن كريا او ريكفتن چندين روجان ايكم شاندين امريكا وتركيا اللي قال حفودور ونشتن ريكفتنك بيكاني بسروي ريكفتني ده هن بينغاف جي قوهاتنا آفيتن هنا كيك بايرام بجاليه وخبا تركيا هر قفين خواه برامبري روجاوائي كردستاني بردوام تكا سيدم آفيه يكي هم بتشفه قريدت
جارێک ez dixwazim bi silav û hurmetê xwe pêşkêşê wê û cenabê temaşevanan bikim û her wiha kekê Ehmed jî dixwazim silavê xwe pêşkêşê wî bikim. Carek ez dixwazim noqtek zelal bikim ku îro mesela Sûriye bi taybetî jî mesela Kurdên Sûriye êdî ji bo Tirkiye meselekê derve nine, meselekê xaricî nine, meselekê dahiliye, mesela Tirkiye ya navxweyî. Eger hûn bala xwe bidin pê di her qonaxê siyaseta Tirkiyê da ya navxweyî da, di hilbijartinan da, di reqabeta nava AKP û CHP da, em bêjin di siyaseta rojeneya AKP da her tim mesela Sûriye bi taybetî jî mesela Kurdên Sûriye pirsa serekene, babeta serekeyê li Tirkiye. Mesele çi ye bi Kurtî car diye dixwazim binîxêz bikim. Serî de aslê xwe de hûn zanin Tirkiye û Amerîka bi hev re xwestin rejimê biguhorînin û bi hev re hêzên ÖSOYê perwerde kirin û gelek divê meselê de bi hev re kar û emel jî kirin. Lê piştê ku Mursî li Misrê hat serê, Amerîkê wê siyaseta xwe ya guhartina rejimê terkand û bi awekê din riya xwe meşiya. Lê Tirkiye ew siyaseta ku destpêkê dest pê kiribûn ew heta îro jî dimeşîne û pirsgirêka mezin jî ji vir tê. Ev mesele kînga derket her çiqas Tirkiye siyaseta xwe ya ji bo guhartina rejimê neterkîne jî lê îro ew ji bo Tirkiye mijara duhemîn e, mijara yekemîn pêşî girtina Kurdan e. û ev eger em bala xwe bidin pê ev mesela siyaseta Tirkiye ya dijî Kurdên Sûriye û li hundir di heman wextê de hat rojevê. Yani dema ku pêvajoya çareseriyê li Tirkiye têk çû 2015 da di heman demê de hûn zanin Kurd hem di qada Iraqê hem jî qada Sûriye de li hember Daişê xebatekê tekoşînekê bê hempa meşandin û ew jî bû sebeb ku temamê bala dunyayê hêzên navdewletî hate ser Kurd. Mesela Kurd carekê din bû mijara navdewletî û gelek alîkarî, sempatî ji aliyê hêzên navdewletî ve ji bo Kurdan peyda bû. Vê meselê Tirkiye aciz kir, tirsand, yani tirsek peyda kir. Eger cardî hûn bala xwe bidin pê, ji 2015 virdatir devê Erdogan pirsa bekayê, beka sorunu naye, dernaye her tim devê wî daye ye. û ê ku vê beka sorunu haniye rojevê jî yek jê MHP ye û ev şîrîgatiya AKP û MHP jî di aslê xwe da li dijî Kurd, doza Kurd peyda bûye. Yani 2015 virdatir em dikarin bêjin ku Türkiye li hundirê xwe, li Sûriye, li Qandîlê, li Şengalê heta em bêjin Hewlêrê her cî kiriye armanc mesela. Kek bayramın dixweste zwiyekê bizanibim. Belê. Kek bayramın dixweste zwiyekê bizanibim. Niha mafê Tirkiye. Di li ser bingeha yasayên navdewletî jî gelo heye ku müdaxaleyê destwerdanî welatekî tir bike. Pirsa Kurd ku li wê derê pirseke ku li gel hêzên ên navxweyî û hebûna xwe li ser coğrafya xwe dixwaze pirsa xwe çareser bike çi mafê Tirkiye heye ku destwerdanê bike û bi wî şêweyî aloziyên xwe navxweyî derbasî wir bike yan jî aloziyên wir bênê bike pirseke xwe navxweyî. Belê Türkiye mafê wî tune ye. Türkiye divê meselê da ji erdê heta ezmanan neheqê tu mafê wî tune ye müdahala Sûriye bike. Lê Sûriye taybetî wî heye. Yek jê Sûriye bûye qada hêzên navdewletî hûn zanin tenê Türkiye tune ye, Amerîka heye, Rusya heye, İran heye. Her çiqas ji bo Rusya İranê behane hebin jî ew dibêjin li ser daweta rejimê em hatine li vir. Lê kes godariya rejim mecmê naka li hortê rastiyê da rejim tune ye, îro aliyek Amerîka heye, aliyek Rusya û İran heye. Türkiye vê meselê ji vê rewşê gelek îstîfade dike. îro Tirkiye ji qeweta xwe ji vê nakokiya Rusyayê û Amerîka distîne. Eger ev nakokî nebana Tirkiye nikaribûn müdahalê Efrînê bikirana. Eger ev nakokî nebana Tirkiye nikaribûn ew xeta Cerablûsê û heta Babê biçana. û em zanin ku eger bi destûra Rusyayê nebana Tirkiye nikaribûn poza xwe derbasê û yan nesînor bike. îro Tirkiye vê nakokiyê baş dibîne
و ایدی ترکیه جی فهم کریه کو امریکا برننه روسیا برننه و ترکیه و هزین هرمی ارکی وان رولا وان زیده بوه د بالانس ناف دولتی دا بیا باش استفاده کن خوازن و ناکوکیان باش بکار بینن امریکا لدیجه روسیا لدیجه امریکا بکار بینن و به هوای د قادا سوریه داش خورا زمین بکن لجار دید بیجم mesela Kürde ez karım tiştan bejim به وسیله mesela Kürden Suriye yekje Türkiye tuhadı peşiya Kürdan bigre ev ya pır aşkariye mesela PKK bahaneye yani çendin caren reku Erdoğan da ve xwed beje ku em naxwazin tercübeya Bakurê Iraqê li Bakurê Sûriyê dubare bibe ev çi bû li Bakurê Iraqê Kurd bûn xwediyê statûyek îro em bêjin xwe bi xwe îdare dikin yani eğer em rastî mêzekin Bakurê Iraqê yan jî Kurdistana başûr rastî ev e aynı tişt naxwazin li wê bibin lê PKK ji bo wan henceteke firsendeke destê wan hêsantir dike yani mesela sereke ev e adı wan bi vê hawayê bi vê bi taybetî jî bi proja herêma ewlet dixwazin ev koçberê Sûriyê ji nava xwe ji wan xilas bibin hûn zanin hilbijartinê stîwiyekî edarê nîşan da ku têkçûna AKP yek jê jî koçberê Sûriyê li İstanbul û Tirkiye bûn yani alîgirê AKP bi xwe dibêjin ku ev êdî bûye pirsgirêk divê em ji wan xilas bibin li wir jî Tirkiye dixwaze bi kevrek dû çûk bikuje hem ji koçberan xilas bibe hem jî bi wan bixwaze demografiya Bakurê Sûriye yani Kurdistana Sûriye xirab bike li wê seranserê sînor em bêjin ew kan koçberên Arab cî bike û bi vê hawayê jî xetek nava xwe ew kêda bikişîne Kurdan bikişîne ev jî problem e ji ber ku ev malê bêxwedî neneye Bakurê Sûriye ev ax xwediyê wî heye em bêjin êku tapûyê wî heye yani ew ax bêxwedî nene bê însan nene çolistan nene ji ezman nene ku tu bişî xelqê bi dilê xwe li wir cîwar bikî Erdoğan çendek berê Amerîkayê da got ku em 2 milyon dixwazin li wê cîwar bikin û boy wî jî 10 qesebe em ava bikin û qasê 200,000 xanî em çêkin û filan û bêvan babo ev malê kiye yani ev axa kiye ev axa babê kiye ku tu bişî li wir xelqê Arab yani em bêjin Şamê û Helebê li wê cîwar dikî ev jî pirsgirêkê dinane asîsiyan jî dixwazim car dî bêjim armanca Tirkiye bi vê siyasetê Erdoğan dixwaze siyaseta xwe ya hundir konsolîde bike yani xeta neteweperwer nîjatperest dora xwe bijivîne eger bala we bikişîne miserî da jî got êdî va mesela Sûriye her tim bûye mesela navxweyî siyaseta navxweyî her dema ku hilbijartin tê rojevê her dema ku AKP zayıf dibe mesela Sûriye tê rojevê tê bîra we beriya stîwiyekê edarê car jî serê salê Türkiye hazırî kir ku müdahale bika wê gavê piştê biryara Trump ku wê vekişin ji Sûriye ew da rawestandin ana carekê din piştê stîwiyekê edarê piştê ku AKP têkçû İstanbul Ankara û gelek bajaran hunda kir car jî dest avêtiye mesela belê kek bayramê ve em ê vegerin nekte aynı wext belê kek bayramê em ê vegerin nekte em derbasî qamişlo dibin kek Ahmed Rusya bi zarê wezîrê xwe yê derve Lavrov dest nîşan kir ku Amerîka dixwaze li heremê statûyekê bo Kurdan durust bike heta ji bo vê yekê alîkariyê dike li aliyê dî Amerîka li gel welatên ku pirsa Kurd li gel wan pirsekî mezin e veke İran, Tirkiye û Sûriye di peywendiya herî nêzik de ye gelo siyaseta Rusya li erdê beramberî Amerîkayê jî girê dayê herêma ew le jî dikarê siyasetekî wisa bê ku dixwaze pêşî li herêma ew le bigire û heta got Kurd statûyekê li Rojavayê Kurdistanê wernegirin. حتى أنها تشتي ديار حتى أنها أمريكا
بروسيسك وي سياسي بالنسبة في هرمتنا حتى أنا تشتكي سياسي ديار نكري أمريكا بونا منطقة شرقي فراتي إنه بالنسبة كردا بقيشتي يعني بحثا في مسألة دواري سياسي ديناك أمريكا دي بيجي إما دانو استندني إما بيواندي إما العلاقة ما بحسا دي رأي سر أساسي أموان شرعي تيروري دكن وزيدي تشتكي ديار اشكرا امريكا نقوتي بالنسبه في هرمي يعني هاجر امريكا بخصنا وي مساله بك از بيجن بلكي برنجكي جدي بلكي نا تركيا نغني تركيا يجنكاري او سياسه او غزاني با بروسيس كي سياسي امريكي هي بالنسبه في هرمي تخواز براستي هرمكي وك كردستان عراقي افابكي از بيجن بلكي تركيا نكاري ودما خدجي نكاري بالكردستان العراقي ومسألة رد بك لأمريكا تركيا استفادة جوي تناقضات ناف أمريكا وروسيا ده أو تناقضات هاي ناف أمريكا وروسيا ده تركيا جوي استفادة كي جارك لشاكوشي أمريكا دخل جارك لروسيا دخل بمسألة هجر مسألة سلاح بمسألة علاقات أبوريبن بروسيا ومسألة دخل وقت جوهري الصراع أخوة برا روسيا وأمريكا ده تركيا استفادة جويد كيك تركيا استفادة قال لك يجي هبونا أخوة ده أستانا أذكر وك بيوندي وك مسار وك اتفاقي قال لك استفادة جويد كر قريبو دريا أستانا قال لك تشتاد بكت سوريا يدي جارك عفرين احتلال كر عزاز احتلال كر باب او منطقه ضربه سويها اللي ميقشيبو يروهبونا نقاط مراقبه لهريبه ادلب هنا بناوي خفض التصعيد افقش تركيا استفاده مزنج استاناكر روسجي جبوغو امريكا تركيا نكا بجاردي حميزه امريكا دي ومسألتك لباوريا مدى تاليا تالي هاجا مسألة بدنا بين أمريكا وتركيا دي بيجو من هبونا تركيا دي ناتو دي ونهي لهر كك أحمد روس دوي كك أحمد من دخل مسألة تكتيكية أبلي كك أحمد من دخل زوي برسيب كم نها وليد معلم إيرو نسيشان كركو هسدا ریخستنکی تروریست، ریخستنکی جوداخوازه، ریببری بخواجی بویه که تومت بارد که ولید معلم و آخفتنا خل آمریکا بخواکر نها اف آلوزیا کو دنا بین رژیمی ده و ریببری آخواسر ده ایرو بزاره وزیری دروژی تی زمان گلو چه باندوری دکاره لروشی لسر عردی بکه هون پیشبینی آوش وی حلوستا رژیمی برانبرین ریببری آخواسر و روشلاتی فراتی چیه؟ بريقشي دباوريا ما دشخوا قصدي هسدي نهيزك تيروريستي هسدي هيزك شر تيروري كريه دفا بمرا وقت بيجي انصاب بيجي شر تيروري كريه وكردا هجمارك مزن قرباني دانين دجي تيروري حقيقة دنيا وعالم قش دزان يعني ايه بخواز شعبي خوش فيه حقيقتي بقري يعني شعبي خوش حقيقتك قال لك عيان لبيش شعبي حركسي روجانا مدديت وحطانا جي وقت بيجي ام معايشة دكن قصدي نهزك تيروريست قصدي هزك شر تيروري كريه بشهادتي الدنيا يقشي هالوسطى الرجيم السوري هالوسطى شاشش بديلا رجيم سوريا سباسيا قصدي بك شر تيروري كرو هرمك مزن ج سوريا آزاد كر ج تيروريست داعش ج بديلا بير تعاوني بك بحفر كارب شر تيروري بك اما موقفك قال لك شاشه باوريا مدى رجيم سوريا دفابه هالوسطك وي بنسبه برسكريكا كردية به بله سپاس که چاره سریاوی سیاسی هبه اف هالوستك شاشه بله ام درباسی دیار بکرید بن کک بیرم نهال گورا راستیال سر هردیشی پیوندی نابینا ترکیه و امریکا دجی او گفین ترکیه برانبری اوروپا جی گود بیشه گر هرم آوری ندبن کنترولا من دبه ازی سینورام وکم هموی کوچ برین کول با من ای سوری بره درباسی اوروپایی
گلو دوی چرچویده هرما اوله پیکانینا هرما اوله گو ترکیه بکار به کنترل که لسر بکه جبو کردان دبه درفت یان مترسین بریا کو از برسیوا به پرسه بدم اتخادم تشتکشی بیجم به مناسبت نوها پیوندی و ترکیه و رژیم سوریه دروجه و ترکیه دای روجوانی نیخاشان دای و گلک عالی به تایبتی CHP و گلک عالی دخوادن ترکیه رژیم رابطه و نوا پیوندیه لی پرسکرک اوه ترکیه یعنی عالی گرین AKP اقتدار دفکرن کو اگر به رژیم را بکوین پیوندیه و تأثیر آن سر مخالفت هیزه کنوها به ترکیه را تفریگرن و کم ببه و نکاربن و مخالفت سوریه کو کنترل ترکیه دانه لسر ماسه پیواجه سیاست دا وان لگور دل خواه کار بینه ترکیه به تفدیگره ده مثلا پیوندیا اوکیدا پیوندیا به رژیم را از خودم اوی بجم بی عادت وان ترکیه اروپای به کوچبرین ترکیه تهدید که اف راسته و راستی اف ترسه که مازنه جبو اروپای جی لی اف عالیوی انسانی ترکیه نکاری بنوی رابه جبر که هون زانن اف سالین بوری دا ده بحرا اگه دا گلک ایسان و زاروک بله کک بیرام ام بیجن جیانا خوندا کرن بله کک بیرام گلکی سپاس جیگری سروک پارتیا سوسیالیستا کردستانی گوش استودیومی دیار بکری تلگلمه بوی سپاس کک احمد برکات اندامه دستیا سیاسیا پارتیا دموکراتا پیشرویا کرد سوریه گوش استودیومی قامش رو دکن تماشاوانین هجام هاتن داویا برنامه روجا و ایرو حتی برنامه یک دنا روجا